Terus ya Udin berkelas. Sampun aja. Sampun nih Udin bener. Yang langsung ajeng dulu. Yang pesen ya, terus. Tugas Udin, adi terat. Berapa kuning tiang ajak lu ngesap nongkrong ring kantin. Ada alite jadi negak geng duri. Iya Pak. Iya Pak. Jani iraga laka melajah makidong Bali. Ada tiang lidang Pak. Yang pasir cendang. Singen Ken. Jani alite maju ke muka pasti. Ada yang pertama betul. Oke Pak. Kedua Udin. Niki PR apa mau ngidang latihan di gedung? Iya sih, muncul. Kumpul Pak. Ben 2 hari. Iya Pak. Gantian dia Pak Justin no. Mungkin cek bang PR Raganya boleh itu. arah bawa banyak bantuin lah. Oke bos. Nah, engkau pesan apa nih? Yang mana? Pesan teh dingin. Yang dot ngajeng bakso. Lebih. Yang masih. Mih bak ganti. Yang li unin tapi Mih bak ganti pesanan nah. Agas nah. Namun Nah jadi Tampaknya mah. buat makan. Nah, ini belum PR nya. Ini cara ini. seni kayak itu. Raganya harus jadi nawang ada nadanya. Ini itu Nanang jangan latihan dulu. Raden Titan GN apel ngidang dan 2 hari makidong. G. Jani raga lakas baru. Jani raga lakar mukidung. Bang aja mau kerja. Ampun tiang raja di rumah. Weh, udah. Tadi Jani semua kita mukidung. Jangan raja di rumah. Alit-alite, bapak kalah pesan. Pocol lagi hidup di Bali. Dan ngidang mukidung. Alit-alite harus ngelestarian budaya Bali nih. Iya Pak.
I might never be a knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can be the one, tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious